این فیلم است که حتما اشک را از چشم بیرون می سازد. قسمت تقدیم از استودیوی سیما پروداکشن. قسمت زندگی تلخ و شیرین، برخورد نکی و بدی، مردی و نامردی، زشتی و زیبایی. قسمت سرگذشت پرفاجعه، اما آخرش چیست؟ عاقبت کی غالب می آید؟ حتما تماشا کنید. قسمت سلسله فیلم بهترین دنیا، مواد اصل در استودیوی سیما پروداکشن. تلفن برای تماس 93 462 99 22 93 462 99 33. قسمت دیدنی ترین فیلم. سیما پروداکشن تقدیم میکند. مخبران تلویزیون هم آمدند. از روزنامه ها خبر یافته باشند. خودی آنها نمیدانند که همکارانشون از تلویزیون از کجا خبر یافتند. آمدنشان را دیگران هم میدانستند. نمیدانم، فهمیدم شاید که میدانند. برای جامدان تشکر. به اینش چی ضرورت است؟ همین در لازم است. می آید رفتیم. انا قطارم آمد. می رویم. طاهر مطلوع از ҷониби бисёриҳо зери таъқиб қарор гирифта 5 сол пеш аз Истанбул ҷудо шуда буд. ҳоло бошад боз ба ватан бармегардад.
бароед. جنابم کارها همه خوب. من در اون رو میبینم. خوب میشود. وگان دویم بودنش انیق بود؟ بله انیق بود. در دیگر وگان هم می بود. به هر حال میدیدیم. خدایا چرا نفر آمد؟ اینجا کجاست؟ برای چی مرا اینجا آورده؟ صبر کن همش رو میفهمی. گفتم آن را کن و سوال نده. یک وضعیت عجیب شد. طاهир мутлу аз қатора нафар омад. пешвозгирандагон бошанд, ҳол ҳам интизориро давом медиҳанд. Тамом. چی حادثه شده باشد؟ бубахшед. طاهир мутлу чаро дар қатора набуданд? магар ягон воқеае рух дод? نمیدانم. میپرسیم شاید کارگران قطار چیزی میدانند. در دیگر ایستگاه فراماندنشان امکان دارد؟ نمیدونم، شاید نمیدونم. ما حتی کمی صحبت هم کرده بودیم. او را بار آخر کی دیده بودید؟ در بلژیک با همراه همسفرش خیر خوش داشت. او موند، دیگری فرامد. بعد وای دیگر ندیدم. شاید در بوستانجی فرامده باشد، اما به خاطر ندارم. بسیار خوب، تشکر. مایلش. در اینجا بودنمون رو میدونست؟ یک ایستگاه پیش فرامدنش ناممکن حادثه شده باشه. عجبا. چی حادثه اما که احسان؟ یگان شناسشان را دیدند. خواطر نشوید، خوب می شود. اگر این خیلی بود زنگ زده خبر میداد. جناب طاهر دوستان را اذیت نمیدهد. مرحمت. تشکر دخترم. برای چی این رو از من پنهان کردید؟ از دستت چی همی اومد دخترم؟ پدرت خواست بگویم لیکن من نخواستم. چقدر وقت شد مادر جان؟ 6 ماه می شود. یعنی پیشکی معلوم بود؟ معلوم بود اما یگان مراتبه دردش زیاد نبود. 2 ماه آخر دردش خیلی وزنین شد. انشالله میگذرد مادر جان، مگر شبهه دارید؟ فردا یک جویا به بیمارخانه می رویم. خودم با دکتران صحبت میکنم. با طاهر مطلو چی کار میکنیم جنابم؟ هر چیزی که لازم دانیم اما دیر نشده. با مشوقه تاریخ مشغول شده یا نه؟ بله، مقصدمون را با یک عمل آشکارا فهموندیم. میبینیم به چه خلاصه میآیم. در این بین مصاحب فرید ارمغان هم برداشته شد. چنگیز قیدها را نیست کرد. صحف باشد با دوزه بلندی مواد مخدر او را از بین برداشت. به بیمارخانه بردند. موضوع پوشیده حساب می شود. شخصانی در شرکت بوده فهمیده حیران شدند. این صحف در کارش استا بوده است. او را از کجا یافتید؟ اول در امنیت بود. با یک معلومات نامه ساخته طبی از آنجا برآوردیم. از دوران مکتبیش تحت نظارت ما قرار داشت. درباره ما چیزی نمیداند. بسیار خوب. وای عائله دارد؟ آن طرفش ناروشن است. اصلا جالبش آن است که صحف با تاریخ دوستانی صمیمی اند. اگر از میان برداشتن تاریخ گید را خواهیم چی؟
تا این وقت بیچونو چرا گفتمان را اجرا می کرد. اما در این وضعیت چی می شود؟ راستش من هم نمی دونم. амаки эҳсон хонашон нарафтанд. дар куҷо будааст? ҳозир мефаҳмем. алло, амаки эҳсон куҷоед? ториқ, дар назди хонаи ҷаноби тоҳирам. ҳоло ҳам наомадааст. дар ин соат чӣ кор мекунед? ҷаноби тоҳирро интизорам. на омад, на занг зад. ягон ҳодиса нашуда бошад, хавотирам. хонаи амаки тоҳир дар куҷост? аҳа, бисёр хуб. ман ҳозир меоям. чӣ шуд дӯстам? амаки эҳсон бисёр хавотир шуданд. ман ба наздашон меравам. шояд ба хонашон гирифта барам. барои ман ягон хизмат ҳаст? аслан боз як бори дигар ба изгоҳи роҳи оҳан мерафтӣ хуб мешуд. беморхонаҳоро низ хабар гир. وطن ترکی ها صاحب شدن. سردارم، در یک ویرانه محکم کردیم. فرمان شما رو منتظریم. این شب را آنجا گذراند. صبح فرمان را انتظار شوید. بچشم. амаки эҳсон? амаки эҳсон, рафтем шуморо ба хона барам. охир ҳоло ҳам тоҳирҷон наомадааст? охир омаданашонро намедонед. то кай инҷо интизор мешавед? ӯ дӯсти ман аст. то омаданаш интизор шуданам лозим. бо холаи музайян суҳбат кардам. хавотир шудаанд. саме беморхонаҳоро мебинад. агар ягон ҳодиса шуда бошад, албатта ки мефаҳмем. фикр мекунам шояд ягон корашон баромадааст. шояд, бо вуҷуд дилам хавотир аст. албатта аз омаданашон ба шумо хабар медиҳанд. рафтем. худатонро ин қадар азият надиҳед. меравем. یاسمن پدر جان برو ببخش دخترم. من تو نگفتم. در این باره بد گپ میزنیم. مادرت چه خیل است؟ خوب است. در پیش چشمانم روز بر روز خزان می شود. یگان کورکار دلم میتوانم. چی گفتنم رو نمیدونم. مادرم شما چرا با من خبر ندادی؟ پدر من باید در بری مادرم میشدم. التماس حالم را وزنی نکن. گمان میکنی که برای من آسان بود. از آمدنت خیلی خرسندم. من هم از دیدارتان شدم. اما مادرم حالا هم به خود نآمده. شما خوبید؟ خوبم دخترم. چه خیلی که میبینی؟ به پیشوازی اماکی طاهر رفتید؟ برفتن رفتیم اما استاد طاهر نیست. در کجا بودنش رو کسی نمیداند. دوستان باشد که گیرد دست دوست دخترم. طاهر را در انقره پیشواز گرفتن لازم بود. در یگان گوشه دنیا
روز و شبها به مانند کشور من سحرناک نیست. هر لحظهش در خود اسرار نهفته دارد. طبیعتش زیبا و ناتکرار است. من خواطر شدم که چرا طارق اینقدر دیر کرد. از اماکی طاهر یگان خبر هست؟ یک چند جای رو پرسیدم، یگان خبر نیست. خیلی زیق شدم. کی میدوند که اماکی احسان در چه حال است؟ من یک به پایان رفته بچه ها رو بینم. در پایان کی هست؟ یک گروه رو وظیفه دار کردیم. در اطراف خانه پاسبانی میکنند. و تو باز ضرر رساندنشون ممکن. از کسانی که به من در افتادن یگان خبر هست یا نه؟ هنوز نه. عکس های رباتی تیار کرده رو پهن کرده انتظاریم. اکنون عاقبتش چی می شود؟ همیشه زیر تر زندگی میکنیم. با تو گفته بودم یا در پسی درت پلیس می ایستد یا یک مدت از هم جدا می گردیم. طارق التماس این خیلی گپ نزن. حقیقت همین است نیلوفر. این کار تمام می شود یک کار دیگر می براید. چرا تو این را نمی فهمی؟ دیده و دانسته تو را درون آتش نمی پرتویم. من از تو جدا نمی شوم. اگر سوزیم هر دو یک جا می سوزیم. با این شکل دقت رو جلب میکنید. نوبتداری رو غیر نظامی برید. فهمو سردار. اگر کسی رو پیخست کردید علاج کرده زنده دستگیرش کنید. شاید سری کلابه رو یابیم. خواطر نشوید. خسته نباشید. سلام سردار. شاید به نزد ندیم رویم. کمی راحت میشوی. اصلا جای دیگر رفتنی بودم اما میلش میرویم. بخیر است. به کجا میرفتی؟ کار داشتم. میلش. رفتیم. номаш маълум аст? Маълум, ҷаноби доктор. Фарид Армаган. фаҳмо, ба полис хабар диҳед. сабаби маргаш дозаи баланди маводи мухаддир. Майлаш. фарид Армаган баёнот дод? надод. адвокаташ барои баёнот гирифтан тайёрӣ медидааст. хуб, мебинем чиҳо мефаҳмонад. агар хоҳӣ кори ҳуҷҷатҳоятро тамом кун, то бегоҳӣ аз касе гап намефаҳмем. ҳавои тоза мехоҳиду вале ҳаловат намебаред. чизе ки мегӯӣ ҳақ ҳастӣ. рӯзамонро онҳо сиёҳ мекунанд, шабро бошад. ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? лекин шаби дӯстон торик намешавад. хонаи бачагонро ҳамеша ёд мекунам. мудир хонумро ҳам. рост мегӯӣ. аз аҳволашон хабар гирифтан лозим. гоҳ-гоҳи хабар мегирам. агар як ҷое мерафтем хуб мешуд. мешавад. агар саратонро аз болои кор бардоред. мебардорем. ҳамин кори ҷамъиятро тамом кунем, баъди он ҳамеша бо сари баланд мегардем. барои ту менӯшам тоҳир мутло. хушомадӣ. سردار سحر صالحان ویسکی می نوشید؟ هیچ. یک دو قلط گیرم گفتم. یک دو قلط گفته باز عادت نشود. احتیاط کنید. شما با ما در کارید. خواطر نشو. با من چیزی نمی شود. خیر. خواست شما باشد. طاهر مطلوب بیدرک شده است. چه جای تشویش؟ یک ریاکار مرد عالم پاک؟ اینطور نگویید. میدانید من او را همیشه احترام میکنم. فردی وطن دوست است. تو هم به وطن دوستاریت ویران شدی یارداغن. ما بسیار وطن دوستان را دیدیم. من اصل گپ را میگویم. درباره این شخصیت فکر و نیت پاک دارم. مقاله هایش را خواندم. بسیار فکرهای سالم دارند. این خیل ها را باور نکن. وطن گفته به خون و پوستت می درآیند. بعد به حضور کارشان رو کردن میگیرن. فهمو. در مسئله خودسری های جمعیت چه فکر دارید سردارم؟ چیکار کنیم؟ ایست. کمی اندیشه کن.
از دکان نوشوکی نمیگیریم کو. این کارهای نازک است. خوب شده است، اما هر چقدر زودتر باشد همون قدر خوب می شود. خوب شده است، خواطر نشود. дар ягон ҷой нестанд. беморхонаҳо, шӯъбаҳои корҳои дохилӣ ҳама ҷоро кофтем, нестанд. аз рӯи аксаш ҷустуҷӯ кардед? бале, як-ду каси монанд буд, аммо натиҷа надод. мурдахонаҳо, оё онҷоҳоро аз назар гузаронидед? бале, шукри худо ки нестанд. маълумоташро ба шӯъбаи кофтукоб додем. боз корро давом медиҳем. бисёр хуб. шояд ягон чизе ба мо дар корӣ пайдо шавад. албатта ки рақибони Тоҳир Мутлу кам нестанд. мурдахонаҳоро пайваста тафтиш кунед. ҳар замон ҳар чиз шуданаш мумкин. рафтем. акнун чӣ мекунем? намедонам, ягон чиз намефаҳмам. дар ин миён бо Фарид Армаган ҳам вохӯрдан лозим. якбора масъалаи ӯро низ ҳал кунем. майлаш, ман меравам. фаҳмам адвокат кай меояд? ягон хабаре ҳаст? ҳанӯз не ҷаноби Асад. ҷустуҷӯро давом дода истодаем. ба фикр шумо ба сари Тоҳир ягон чиз омаданаш мумкин аст? ягон кори бад мешуд, мо хабар меёфтем. умед дорем ки ҳоло вазъият хуб аст. чӣ медонам Ториқ? иншолло ҳамин хел бошад. эҳтимоли бадтар ягон кас ба гарав гирифтааст. ба ҳар кор тайёр будан лозим. рӯз ба хайр. дастуруямро шустан мехоҳам. шумо озод метавонед ба хонаатон равед. барои чӣ маро маҳкам кардед? бародарони масъул бо шумо дар тамос мешаванд. рӯз ба хайр. меҳмонро ҷавоб додем. дигар корҳои боқимонда ҳалли худро ёфт? бале. бисёр хуб. давом диҳед. ман гумон кардам шумо хабар доред. сарупо дурӯғ гуфтанашро ҳеҷ фикр накардам, сардорам. ҳуҷҷатҳояшро дидӣ? бале, сохта набуд. номашро ба хотир надорам, аммо дар даромадгоҳ қайдаш ҳаст. бисёр хуб, метавонӣ равӣ. ба фикри ту ҳақиқатан шахси даркорӣ буд? гумон надорам, аммо бо шахсони даркорӣ дар ҳоли иртибот буданаш аниқ аст. номи одами омадаро фаҳмида тафтиш кунед. хуб шудааст.
мурдахонаҳоро ҳам тафтиш кунед. барои Тоҳир Мутлу? барои Фарид Армаган. зинда монданашро ҳеҷ гумон надорам. модарам чӣ ҳол доранд? ҳоло ягон чиз гуфта наметавонам. Томографи ғадуди зери меъдаашро ки гирифтем, он вақт аниқтар гап зада метавонем. кай маълум мешавад? то бегоҳ ҳамаш маълум мешавад. боз ин бегоҳ мехоҳам ки дар ин ҷо монад. як чанд ташхис гузаронам. майлаш. модарамро дида метавонем? ҳоло истироҳат дорам. андак пас метавонед бинед. бо иҷозати шумо. падарҷон, ба шумо чӣ шуд? ҳама чиз якбора болои ҳам меояд. бисёр машаққат мекашам. иншалло ки хабари хуб бошад. алло, ай дӯстам, туи? манам ҷаноби эҳсон. тахмин мекунам. иншоалло рӯбарӯ суҳбат мекунем. аввал як хабар диҳам гуфтам. ба хона меравам. тамом, то вохӯрӣ. амаки Тоҳир аст? сад шукр ки хуб будааст. падар, аз як тараф дилам хурсанд мешавад, аз тарафи дигар дилам месӯзад. чӣ кор карданамро намедонам. шумо ба назди амаки Тоҳир равед. ба ҳар ҳол модарам хоб аст. баъд меоед. равед. алло, модарҷон, шумо хуб ҳастед? писарам, Тоҳирам. шукр ки овозатро шунидам. омаданатро аз расонаҳо шунидам. бедарак шуда аз гуфтан. хавотир шудам. бисёр тарсидам. хуб ҳастӣ фарзандам? хубам модарҷон. чаро пешакӣ аз омаданат хабар надодӣ? нахостам ташвишатон деҳам, лозим надонистам ва ба гумонам дурустам кардам. бало ба паси ҳамаш омадӣ. шукри худо. дар ҳол ҳамин бегоҳ ба Истанбул модарҷон, ман ҳам ҳарчи тезтар аз дастонатон бусида дуоятонро гирифтан мехоҳам. аммо агар иҷозат диҳед, ҳоло як каме бояд сабр кунем, мегӯям модар. аммо ҳамеша дар хаёлам ҳастӣ, Тоҳирам. медонам модарҷон, медонам. сардорам, мумкин аст? биё. қарори Маҳмад Азиз Гармонӣ баромадааст. ин одам расман сардори посбони миллӣ ва комиссиони стратегӣ мешавад. барои чӣ ин қадар зиқ шудӣ? ба фикрам шумо маро ҷиддӣ гӯш надода истодаед. гумон мекунам ки ин одам ба ҷамъият пайванд аст. яку якбора вазифаи гирифтаашро бинед. ин одам шояд сардори ҷамъият бошад. инашро аз куҷо баровард? бо ҷамъият пайванд буданаш аниқ. ба болои ин дар ниҳояти кор беҳтарин вазифаро ноил гашт. ҳар кардааш, ҳар гуфтаашро дастур мекунаду ҳар чӣ ки хост ҳамон мешавад. то каме воҳима карда истоде. ин қадар сиёсатмадорон истода чаро як бюрократро сардори ҷамъият кунанд? аслан ҷамъияти мегуфтад оё вуҷуд дорад ё не? ҷамъият гуфтани сохторе ҳаст ва сардораш аниқ як бюрократ аст. чунки ин миллат ақли солим дорад. ин хелодамонро беинтихобот ба осонӣ ба вазифа намегузаронанд. хуб ҷонам, асабӣ нашав. танҳо фикрамонро баён карда истодаем. тамом. ин бегоҳ ба ман иҷозат деҳ. фардо маводҳои заруриро гирифта меорам. фаҳмо? хуб, аламовар аст. зарари ба ин мамлакат расондаи чунин шахсон касро девона месозад. миллатро бо гапҳои хушку холӣ, дастурҳои аҳмақона бозӣ доронда, сармоя ҷамъ карда ва ба он сармоя ба пешрафти мамлакат таъсир расонда, ҳоли мардумро табоҳ месозанд. албатта ҳамин хел. то одами ватандӯст ҳастӣ. ҳамаамон дар ҳамин вазъият ҳастем. аммо афсӯс ки дар ватандӯстият ҳам як талоше ҳаст.
لبای چی گفتن میخواهیم فهمیدی ها؟ بله گمان میکنم که فهمیدم. بسیار خوب. باوری هست که تو قدم هایت را دانسته میمونی. خواطر نشد. بسیار خوب میدونم. گوش میکنم. سردارم آگاه کردم اما آوازش به ترسیدگی مانند نه. من هم ترسیدنش رو آنقدر چشمدار نبودم و ما آدم لازم که قامتمان را راست کند. دوام میدیم. چشم. дар атроф ягон клуб қаҳвахона ва ба ҳамин монанд ҷойҳо ҳаст? ин заҳрро дар байни роҳ накашидагистку? ягон кас маҷбуран ба ӯ сӯзандору нагузаронидааст. изи сӯзан нест. фаҳмида мешавад ки ё бо бинӣ ва ё бо таҳонаш. чӣ хел шудааст? шояд аз шуба бароварда дар дохили мошин маҷбуран задаанд, баъд ба ҳолаш гузоштанд. аммо албатта ин тахмин аст. натиҷаи ташхисро интизор шудан лозим. чунон тоза кор мекунанд ки аз худ ягон изе намегузоранд? чунки беҳтарин нишонгирӣ аст. то ҳол ягон из нагузоштааст. чӣ шуд? биё барои ту як китоб гирам. китоби нав ҳаст? китоби кӯҳна дорам. аз ин ҷо мегузаштем як дароем гуфтем. ба хайр аст? дирӯз каме поёнтар аз ин ҷо як мурдае пайдо шуд. боз кор. вақти холӣ дорем бародар. саҳиб, ба мо ягон чизи медодагӣ надорӣ? рав моҳӣ гир. он ҷо бозори моҳӣ аст. лабай амаки эҳсон. ҷиддӣ? бисёр хуб. меоям. то боздид. меоям. амаки тоҳир занг заданд. дар хонаашон. шаби дароз дар куҷо буданд?
намедонам. рафта суҳбат кунам, баъд мегӯям. хуб, ба амаки эҳсон салом расон. мӯи сафед нороҳат шуда буданд. алайкум арсалом, то боздид. ин китоб чанд пул? ҷаноби духтур, бифармоед. медонам ки натиҷаи томографияро бояд интизор шуд, аммо чанд моҳ боз меоянду мераванд. албатта ягон хулосаи шумо ҳаст. ба фикри шумо модарам табобат меёбанд? гӯш кунед. ба ростӣ аслан ҳолати модаратон вазнин шудааст, аммо набояд ноумед шавем. бо чунин беморон бисёр дучор шудам. бисёриашон аз даст рафтанд. аммо бисёр беморонеро дидам ки бо пойҳои худашон аз ин ҷо баромада рафтанд. бо вуҷуди бисёр нобаробариҳо умедамро ҳеҷ накандам. ё худои меҳрубон, модарамро аз мо ҷудо накун. сардорам, дар дарун ғайр аз ӯ боз се каси дигар. каме пештар як каси шинос омад. тамом. фаҳмида мешавад ки бо осонӣ барнагаштаӣ. баъди вафот кардани сардори посбони миллӣ ва комиссиони стратегӣ Ризо Ганҷал вазифаи ӯро Муҳаммадазиз Тарманӣ расман ба зимма гирифт. тибқи маълумоти атрофиёни Тарманӣ расида, дар машварати баргузоршуда масъалаҳои вобаста ба пешрафти корҳо баррасӣ гардид. бинандагони азиз, дирӯз Тоҳир Мутлӯ аз қатораи савошудааш нафаромада ҳамаро дар ҳайрат гузошт. чанд соат пеш ба хонааш баргашт. Мутлӯ ба саволҳои бар ин мавзӯъ аллақоман ҷавоб надода, ба рӯзноманигорон барои таваҷҷӯҳашон миннатдорӣ баён кард. нақс аз будаш зиёд шуд. саломат бошанд. ҳам гуселониданд, ҳам пешвоз гирифтанд. муҳимашон ки ҷомадонҳоямро то хона оварданд. маълум ки танҳо намегузоранд. вақти рафтан амалҳои бадқасдона тайёр накарда буданд. ҳоло чаро ин тавр? баъзе одамон ҳастии худро дар набудани дигарон мебинанд. ин воҳимаҳо онҳоро ба амалҳои аҷибе тела медиҳад. мақсадашон чӣ бошад? ин мавзӯи тӯлонист. касоне ки ботинашон торику андешаашон тиҳӣ аз нур аст, чизеро пайхас накарда зиндагӣ мекунанд. ба сохтори носохта ворид мешаванд. агар хоҳӣ бо ту дар ин бора баъд суҳбат мекунам. музайян хонум чӣ хеланд? хуб аст, шукри худо. дирӯз ёсман омад, ӯ низ салом гуфт. саломат бошанд. ӯро низ дер боз надидам. албатта солҳои зиёд гузашт. шуморо бурдагӣ оз кадом идора буданд? ҷаноби асад, ин чиз он қадар муҳим нест. дар ватан якҷоя бо дӯстонам ҳастам. дигараш муҳим нест. дароед. бифармоед. ташаккур. боз ягон мушкилоте пеш омад. бале. ёрдаған ҷошкун рӯз ба рӯз корро душвор карда истодааст. аз масъулияти сардори ҷамъият буданатон хабар дорад. бояд равӣ дар ин мавзӯъ навиштан мехоҳад. аз ман маълумотҳоро интизор аст. ман ба ӯ ваъда додам. сардорам. чӣ дар дорад? идеалист, як одами ватандӯст. ҳатто бо вуҷуди сарзанишҳои зиёде кардам, бо як таваҷҷӯҳи хос ба Тоҳир Мутлӯ наздик мешавад. албатта шояд аз ҳисси ватандӯстиаш бошад. фаҳмо. ба Сӯзан хонум хабар диҳед, бегоҳ маҷлис мегузаронем. бошад. кош ман ҳам ба дидани амаки Тоҳир мерафтам. он қадар ӯро сифаткардагӣ дидан мехоҳам. шинос мешавӣ ҷонам, акнун ӯ дар ҳамин ҷост. чаро ин қадар бо диққат нигоҳ мекунӣ? инҷо ҷоест ки кӯдакиам гузаштааст. ман 8 соли расо дар ин манзил будам.
балки ҳаётам аз он рӯзҳо сар шуд. баъди хонаам, аввалин манзилам, аввалин касе ки маро соҳиб шуд. бале шербача, ҳоло инҷо мемонӣ. дар инҷо дӯстони зиёде пайдо мекунӣ, беҳтарин устодон. کالپسه جمع میکنی؟ аввалин оилаи ториқ йигит, амаки эҳсон. аммо на модарам, на падарам, на... дар бораи оилат ягон чиро дар ёд дорӣ? дигар хотираҳои муҳимтар ба ёдам намеоянд. бори аввал аст ки инҳоро ба ман мегӯӣ. чунки ман аз ҳад зиёд ғам хӯрдам. намехостам ту ҳам фаҳмида ғамгин шавӣ. аммо ҳоло ман оилаеро мехоҳам дар он хурсандӣ бошад, кӯдакони бисёр бошад, шодмону таскини қалби волидон бошад. аслан ин масъалаҳоест ки бояд якҷоя ҳал кунем. аммо ман танҳо солҳо боз фикр мекунам оила дошта бошам, чунки худ мушкилоти сахти оилавиро дидам. як оилаи пур аз меҳру муҳаббат. ин тарафашро намедонистам. акнун донистӣ. ҳоло ҳам барои рад кардан вақт дорӣ. ман барвақт қарорамро додам. бо вуҷуди тамоми вазниҳо нияти дигар кардани қарорамро надорам. мехостам бо оилаатон шинос шавам. агар он ду рафиқат намебуд, ду рӯз баъд шинос мекардам. аммо ташвиш накаш, ин мушкилот гузарад. дарҳол шуморо шинос мекунам. хез рафтем. лаба ёсуман. ториқ, ҳайрат ки туро ёфтам. чӣ шуд ёсуман? натиҷаи ташхиси томографияи модарамро гирифтам. саратон хело паҳн шудааст. ту дар беморхонаӣ? бале, модарам дар дарун хоб. ба падарам нагуфтам. танҳо ба ту занг задам. бисёр хуб кардӣ. зиқ нашав. то кай дар он ҷо мемонӣ? имшаб дар ин ҷо мемонам. хуб, ман меоям. саломат бош, интизор. хуб. ториқ, чӣ воқеа? саратон дар бадани холаи музайян паҳн шудааст. ҳолати ёсуман хуб нест. он ҷо рафтанам лозим. рафтем. медонӣ ёсуман ба ту бар ин дӯст ҳоло эҳтиёҷ дорад. хуб мешуд рост ба он ҷо мерафтӣ. роҳат дароз аст. ман туро танҳо рафта намемонам. кӣ медонад ки чӣ шуданаш мумкин. дар рӯзи равшан чӣ шуданаш мумкин? ба як такси нишаста меравам. ҳам туро гусел мекунам, ҳам якбора поздоронро хабар мегирам. тоҳир мутлу баргашт, амалиёт оғоз мешавад. масъалаи аввал ториқ йигит. бо тоҳир мутлу алоқаманд буданашро медонистед? бале, аммо алоқамандии онҳо ба восита аст. дар байнашон эҳсон сунмаз ҳаст. ҳам сарпарасти ториқ йигит, ҳам дӯсти наздики тоҳир мутлу. фаҳмидам. вақташ ки шуд ӯро ҳамчун як далел истифода мебарем. беаҳмият бояд набошед. рост мегӯед. масъалаи дуюм, ёрдоған ҷошкун. вазъиятро медонед. пеши роҳи навиштани маводро дар бораи ҷамъият мегирем, вале намедонем то кай садди ин роҳ мешавем. шояд ӯро тарсонем. ман фикри хубтаре дорам. модом ки ваъда додед, ба ҷамъият ёрдам мекунед. мо бояд вақт ҷудо карда ҷиддӣ суҳбат намоем, фаҳмо? ёрдоған рӯзноманигори пухта аст. пайхас бурданаш мумкин. сӯзан хонум маълумотҳои охирини дар бораи тоҳир мутлу тайёр кардаашро пешниҳод мекунад. тарзе мекунед ки ӯро барои навиштан водор созад. дар ҳуҷҷатҳои ҷамъ кардаамон он қадар маълумоте набуд, аммо онро ба шакле даровардем ки диққати атрофиёнро ба худ ҷалб намояд. бисёр хуб. аслан ин иттилоъ мавзӯи рӯз нашуда танҳо номи тоҳир мутлу бинобар як ду ҳодиса доғдор мешавад. ҳамин тавр не?
ترکن خانم، من طاهیر. خوبید؟ جناب طاهیر خوب هستم، سلامت باشید. چه حال دارید؟ خوبم، تشکر. شما را ناراحت کردم، میخواستم احسان را پرسم. آن کس در بیمارخانه. امشب همه‌شان در آنجا میمونند. انشالله بخیر است. یگان ناراحتی است؟ وضعیت مزین خانم رو نمیدونید؟ چند ساعت شد خواب است؟ این از تاثیر دارو. از بس که درد وزنی شد معیار دارو رو هم زیاد کردیم. از زمانی که ما و تو خانه دار شدیم تو صبر و تحمل را پیشه کردی. فداکاری از جانب تو زیاد است. حالتهایی را که تحملش غیر امکان بوده سرگذراندی بنابر سبب شب و روز به خاطر فرزندان این ملت. از پای کار بودنم راه خانه را فراموش کردم. حتی باری هم شکایت نکردی. در آنجا یعنی در بیتلیس بسیار نزدیکان بیمارم رو تسکین میدادم. حالا خودم احتیاج دارم اما یاسومن تو باید خودت رو به دست گیری. اما احسان در وضعیت ناخوب است. اگر تو هم خودت رو به این حال افکنی عاقبتش چی میشود؟ نمیدونم اما بسیار مشکل است طوری. باور کن بسیار مشکل. قوتی ندارم. چی میشده باشد؟ هر چیزی از دست حمایت میکنم. من باشم در آنجا ایستاده اومدن مادرم رو انتظاری میکشیدم. بیماریش رو تنها من نمیدونستم. اصلا من گفتن میخواستم اما خاله مزین این رو نخواستن. نمیدونم. من کسی رو گناهگار کردنی نیستم. اگرچه اول قبول کردن نتوانستم اما من هم همین طور رفتار میکردم. بعد فهمیدن همه این دیدن دیدار پدر و مادرم بسیار چیزها رو درک کردم. و شکر که تو در برم هستی. سلامت باش. تو هم سلامت باش. گمان داشتم برابری به اینجا اومدن از پی کارهایت میشوم. در این کون بیماری دارم گفته بودی. بعد صحبت میکنیم. سراسیمه نشو. باید این کار را کنی. خواطر نشوید. خوب این طور که باشد شب رفته کارهای لازمه را اجرا کن تا سحر باز یگان کثافتی نبراید. این را در یگان جای آشکار ماندند لازم. بیانات درباره ناحقی که نسبتی طاهر مطلق کردند با دقت باش. خوب شده است. آدمان سوزن خانم را انتظار شو. اول آنها سر میکنند. رفیقانتون را جمع کنید. فردا یک کاری مهم دارید. البته سرطان وحشت آور است اما برای این علت وزنین هم باوری دارم یک درجه معین است. اول درد، اول سوزش، اول انسان با عذاب مثل درختی می شود که میوهش رسیده است. وقتی لرزانیدن گناه ها می ریزند. انسان های مثل مزین خانم
درختی حاصلش پخته رسیدگی را میماند. ان همین است. مصیبت مثل طوفان می آید، زیر آن می مانند، شکسته می شوند، صبر می کنند و غالب می شوند. بهار با تمام هستیش می آید تا دوری ها را رنگین می نماید، آزاد می شود، شکر می کند، باز غالب می براید. جناب احسان، هم در تنگی و هم در کشادی آیا با ظفر بودن بد است؟ شما می توانید جواب ندهید. چه گفتید؟ هر زمان با ظفر بودن خوب است، اما اگر مغلوب شوم صبر کردن نتوانم. چیزی که انسان قدرتی برداشتن ندارد. ما دوست هستیم، به درد و غم یکدیگر شریکیم. چه دهشت را از سر گذرانده است کم بیش میدانیم. برای او هم اولین چیزی به یادش می آمدگی احتمال کلان است که وقتی حادثه شود حیات بعد حادثه برایش تیره، پیش از حادثه باشد یک معما. اگر حیات پیش از حادثه را به خاطر آورد به خود آمدنش آسان‌تر می شود. احتمال آسان شدنش هست. اگر یگان کسی نزدیکش رو یابیم چی؟ ممکنه نتیجه برعکس دادنش از احتمال دور نیست. توسط آن شخص نزدیکش می تواند آن حادثه را باری دیگر از سر گذراند. چنین نتیجه دادنش را پیشکی عمیق نمی دانیم. احوال بیمار را بد کردنش هم ممکن. چرا در این ساعت حالا هم خواب نیست؟ وقتی معینی خواب ندارد. از روی عادتش نه، از روی احتیاجاتش حرکت می کند. شاید وقت را هم نمی داند. اگر لازم شده مانم من در حجره خودم. اپا من آمدم. بهادر یک دختری خوب است، نامش یاسمن، روانشناس. دیر باز است که من او را می شناسم. به نزدیکی با تو هم شناس می کنم. باوری دارم که بسیار خرسند می شوی. فکر می کنم که هم به تو و هم به من یاری می رساند. بامبا رو میخوای خدا تنها گذاری؟ و شما باور ندارم، خودم میگذارم. بله. بعد فرصتی سر میشم. خیلی خوب. برای کار. از جانب شما طاهر مطلوب را از قطار فرآوردن را میدونیم. دیگر به ناحقی چشم نمیپوشیم. حالا در کجا بودنش را میدونید؟ شما مرا کودک گمان کردید.
جایت ایست. در اینجا چیکار میکنی؟ دستانت را بردار. تو کیستی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر سردار. کارها در جایش؟ البته در جایش. دیشب تنها برای تو مشغول شدم، اما نهایت دریافتم. نخوا چی افتید؟ این شنبه با محمد عزیز ترمانی یک واخوری تشکیل کردم. بعدی 4 روز و با کسی وا نمیخورده است، ولی خواهش مرا رد نکرد. من باور ندارم. این آدم رو بیهوده است بسیار نمیگویند. هیچ کس رو قبول نمیکرد. لیکن به شما آفرین، کارها خوب میشوند. به هر حال بیهوده مدیری را به دست نگرفته ایم. ما هم رابطه های خود را داریم. میلش من میروم. دیروز وقتی به کارهای تو مشغول بودن باز یک مواد زور رو یافتم. چه خیل مواد؟ طاهر مطلوی تو را. چه خیل؟ سیمای حقیقی اش را، تبری که تو گفتی، وطن دوستاریش، رابطه هایش، چیزهایی در خارج کشور تیار کرده اش، همش یک به یک در اینجا قید شده است. رسما برای تصرف دولت کوشش کرده است. این معلومات رسمی است؟ البته رسمی. اصلا در فکرم بود که آن را به تو دهم، اما تو وابسته به کارهای جمعیت بسیار مشغول هستی. این را در حال به نشر دادن میخواهم. حس میکنم که این آدم یگان کاری کردنی. جناب تونجر، به بینای شعبه اطلاعاتی امنیت بمب پرتاخته شده است. میگویند این حادثه با طاهر مطلوع علاقمند است. خوب، حاضر میآیم. گفته بودم که یگان چیز میشود. با این یک نظر کردن میخواهم، بعداً گردانده میدهم. خب میلش، اما به کسی نشان نده. خوب شده جناب اسد، زود می آیم. دسیسه ما را دامنگیر است. خدا بیامرزدش. تشکیلاتچیان این حادثه انجام آن را به تلفات جانی تخمین کرده بودند. در مکتوبی از نزد بنا یافت شده سبب این حادثه در بازداشت طاهر مطلوع بیان شده است. اکنون وقتش آمد. اماکی احسان، با خیر است پسرم؟ این چه تلاش است؟ نشنیدید مگر؟ نه بچم، تنجه است؟ در این بین یک فتنه شده است، در آن میفهمانم. هیچ ممکن که این تار باشد. با اماکی طاهر صحبت کنیم خوب میشود. پیش از نزد شما آمدن زنگ زدم، به اداره روزنامه میرفتند. در این میان کسی فتنه کرده استاده است. دیروز در این باره از اماکی طاهر پرسان شدم، چیزی را آشکار نکردند. این و آن آدمان سالهای گذشته یک باشند نمیدانم. جناب طاهر را پیش از به خارج روان کردنشان در حقش تهمت ها کرده، مقاله ها چاپ کرده، بدنامش کردند. البته هیچ کار کرده نتوانستم، ولی سر و صداها بلند شد. کدام مؤسسه بود؟ یک مؤسسه، نامش درخت حیات. درخت حیات؟ آیا شخصانی که شما را از قطار فراوردند کارمندان امنیت بودند؟ به همان مانند حجت نشان دادند، اما من هم از کدام اداره بودنشان را نپرسیدم. عجبا، مقصد این کار رو میکردگی ها چی باشد؟ شاید از آن میترسند که طاهر از خارج آمده مشهورتر میشود. اگر چنین می بود این کارها را نمی کردند. دیروز گفتگی هم بریم، یا حساب را برابر کردنیند یا بیگانند. اما من گمان دارم که آنها بیگانه نیستند. پیش از آمدن شما با برادران صحبت کردیم برای دوام دادن کارتان آنها بی‌طرف، اما از آن میترسیم که به شما یگان حادثه نشود. من باشم از کار نکردن میترسم. بعضی ها این کشور زیبا را به منفعت خودشان استفاده میبرند، مگر در چنین حالت
خاموش نشستن ممکن است؟ چه خیال بوده است؟ باور نکردنی. اگر با یک کلمه گویم شک شدم. چه این را چشمدار نبودی؟ چه خیل چشمدار باشم؟ ظاهرا نظر کنی یک معلم، آدمی وطن دوست، نویسنده، اما از روی دلیل های این مواد رسما سردار جنایتکاران، پلهای در گردش بوده، نامهای در ارتباط بوده، خبرهای به واسطه روزنامه ها پهن کرده. راستی هم شک شدم. این آدم چه خیل کله داشته باشد که تا حاضر یگان گپ نشده است. داشته است که نمیبینی؟ اصلا راست. لیکن به فکر شما این مواد آیا باورناک است؟ من از یک چند جا دیده برآمدم. 100% باورناک. دیر باز از بالش نظارت میکردن. چی میگویی؟ یگان چیزی خوب میبراید؟ شما چی ها میگویید؟ عجایبات میشود، عجایبات. کسی از این کارها درک ندارد. تنها با طاهر مطلوع یک صحبت کردنمان لازم. وای هم به هر حال یگان چیزی میگفتگی داشتگی است. البته دارد. اما تا ما این کار را میکنیم که این خبر آشکار میشود، باید از دیگران پیشتر این را نویسیم. گرچند دروغگویی هم باشد، اما هیچ کس نسبت یک شخص چون این معلوماتی دروغ نمیدهد. شخصی این را می نوشتگی لازم. من تو را فکر داشتم، اما تو به جمعیت مشغول هستی. چه خیلی که نباشد این کار یک چند روز به تأخیر می افتد. در این میان من فردا یا پس فردا این کار را حل می کنم. اما نمیدانم، تو را هم واخوری محمد عزیز هم این. چرا حیرانید سردار؟ کسی از این درک نمی‌یابد. خوب، این طور که باشه تو در حال تیار کن، من در وقتی موافق به نشر میسپارم. این مثل بمب است که میترکد. هیچ شبهه نداشته باش. جناب طاهر مطلوع، جناب طاهر مطلوع. با طاهر مطلوع شناسی نزدیک بودند؟ جنابان چیزی که شنیدید همین. سوالهای به جناب طاهر علاقمند را خودشان جواب دهند. تشکیل کننده این حادثه را میشناسید؟ درباره آن گروهی که پیش از ترکیش به نزد بنا آمدند چی گفته میتوانید؟ تا آنجایی که شما میدانید من هم همان قدر میدانم. تنها من چون این گفتنیم که دشمنی، خصومت، نفرت بر این بدی ها همش گذرنده می باشند. این گونه حادثه ها باری اول نیست، شاید باز تکرار شود. چگونه شما این طور آرام گپ میزنید؟ چون که این ملت قهرمانان زیادی دارد. این ملت به مثل حضرت مولانا خودنما دارد. یک پا در چشمه پاکی، پای دیگر در عالم انسانی. همیشه نفس دوست کشیدند. دوستی برای ما پرکننده سازندگی است. اگرچه این ایام با پرده نفرت، کین و عذاب پوشانده شود هم این هم موقتی است. به همه شما تشکر رفیقان. برادران کفایه، خسته شدن. بس. با اجازه شما متشکرم. روز بخیر. برادران، حالا نمایندگان از اداره امنیت بیانات میدهند. شما میتوانید به تالار مجلسگاه رفته منتظر شوید. طاهر مطلوع از بین 30 سال گذشت. ببخشید، ما شناس هستیم؟ مرا نمیشناسید؟ قسمت فیلم در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ناظم ملیک، محرر برهان‌الدین کریمزاد، کارگردان آواز و تنظیمگران فرهاد غفوری، روشن حسن، ترجمان طاهر تقایمراد، پرودوسر احمد جان اشور، راهبر گروه ایجادی سراج الدین عبدالخالق.
ба нақша овоз доданд. Қурбони Собир, Абдумумин Шарифӣ, Ортиқи Қодир, Малоҳати Абдулло, Моҳпайкари Ёр, Аҳлиддини Нур, Мавлонаи Наҷмиддин, Саодати Азиз, Нисои Муҳаммадҷон, Давлати Убайдулло, Шӯҳрати Раҳматулло, Суҳроби Ҷанҷол, Шерози Халил, Асалбеки Назрӣ, Хушнуди Додоҷон, Бунёди Комил, Зулайхои Носир ва дигарон.